Yafar katay babai sakamero. Hambai sini media person suno no kini hai sabtung gora no suno no itu magi no berake hambai so kini cuma tu final final kai aba 26 asal bari constituency ni bising khojak west ambassador di sini 2 number ward kusam kami ini ko oro sini cakra khoksa ranajong deporma bini umur kai 64 ungka so krama kai bo bini buku buan sobat kami buan hote je kesanggai tabuk ke sar ukani sulkanao atau nobo treatment khaimia nog nukungo bo sachin sala te basa sungo kordan tomo kai roba ken kanao nogo borok big bosa simino income khanai bo sala sachino abun bagai tini income khanai chino seman nog nukungo income khanai cho sala no na tabuk big simino nogo tomo borok regar sumi kichu cha khayo abakan bol kali to hato treatment khaina bagai rangisa kiri akono sum formal sentini khaja sum rangkusa kerino keri bisinti bana sentini khatonga bisinti sum kosa kuni bana borno sentini ani phalajaka so to jana rangkusa no isowa chu laino sentini borno ina phalajaka oro phaiman jok khika angni political district ni working president Titi Deborma tai an lagi tongo kini 26 Asrambari block committee ni vice president ni borong nang Subol Singh tai tongo TWF block committee ni vice president borong nang jok Jugina Deborma tai TWF ni no treasurer ni borong nang Bina tai block committee ni no committee member ni borong nang Monoranjan tai monitoring committee ni o 2 number ward no member jugo tin logi tongo tai logi tongo sini senior leader sini borong nang da Prasanto da Sungarsong apore sini Manovendra Song tongo tai Povendra tai kabo tongra logi ang jotun bung sagala karo tai jara phaimia boro orang te boro hai tongo sini yago sungaba hakeno rang khosakone tini borno suba bokhane nei tongro phalemani Baba hai bemar manjak mani kono doktor na naijak katay busuk jorte borok naijak khanung sedama. ang kicha je khana mangkai borok jibiro naijak khain khanao bua je songma kino ya tabo ke borok cancer khaini doktor borno sapo kino borok rang bisa kene bagi treatment bagi thangmaya dan sung borno sai jon likha je jibiro je sosebo kini asati bono kaisa kini cancer hospital to jibiro abang bisima bongni Ayushman card woton kanao arathne borok free treatment no manai amar sung borok sai jon likha je next time borok jibi thangi treatment khainang to